leke mfowethu ukathi ubuza ngayo ke kaNonkulisa sasinemvuselelo. uNonkulisa singiyamazi kakhulu. Sasinemvuselelo kwakuse ngala uPort Epstein. Okay. Ngomuntu ongajahi ukukhuluma nceke wenkosi. Benginako lokho ukuthi inkosi ikhulume nami mhlambe ngawe imicabango imidlinzo yakho inkosi ingenise nje kuwena kufanele uma nikhuluma ngami nisendaweni ethize ingithatha inkosi ngomoya ngifike ngihlale phakathi kwenu ngiyenze ngilalele yonke inkulumo ngagcina ngiba nomthandazo othi hayi uNkulunkulu ngiyacela angifuni ukuzwa ngoba abantu mabekhuluma ngami ngiyabezwa manje ngiyalimala nceke ngangilimala kakhulu ngacela ke enkosini ukuthi ayingakwenzi lokho uNonkulisa ke ngisukela sayemvuselelweni masifike emvuselelweni siyakhonza kodwa akukho right bese ngisho ukuthi ayikhona usisi la othunywe isitha kanje bese ke ngihomba ngesikhathi ephuma ke phakathi kwabantu ngikhuluma into engayibona ngamehlo hayi ukuthi iphupho yo akekho umuntu ongathi semncane ashintshe ebusweni abe njengesalukazi wavela washintsha lwasisi waba njengesalukazi ebusweni wayesengibiza ke ngendlela ngibiza ngayo inkosi ke yamenza ke isimangaliso senzeka lo laka yamkhuleka nje wakhulekeka nje emile wakhuleka ngesandla nenyawo inkosi ke yenza lo msebenzi wenzayo ke kuyena chaza ke khuluma ke ukuthi bezokwenzana all those things right wagcina ke uNkulunkulu emdeliverisha ke wasinda kuningi ke esingakuchaza ngayo ukuthi phela isitha nceke wenkosi mawuke wavelela sigcina sesifaka nezinto uyabona ezingenasidingo ebezingadingwa futhi abantu ebekufanele nje ukukhuluma ugcine la uyabona khona izinto ezingafuneki ziye ebantwini ezifanele zigcine kuwena ube usuyazithatha wena uzise ebantwini uathekeke ngaloko ngoba wasinda ke kanjalo nosisi uNkulunkulu wamsiphilisa kuleyo minyaka ehleli ngayo emkhathini namhlanje ke nceke wenkosi inkosi isiyimenzela umusa uyasebenza manje uyasebenza kwelinye lamabhenki usebenza kwelinye lamabhenki uyisikhulu futhi la amabhenki wadeliverishwa uNkulunkulu isimo sakhe sasingekho right waphila uyakhonza namanje uyakwazi ukukhonza ke komunye enye ministry nje ngisho njalo khona enye